Nawakan tiang tuh, nawakan tiang. Engken. Ida jago kentan tuh. Lakar. Rabi. Nggak. Nih ada kayu. Yang salah ngiring Ida. Nen malu dong ngiring. Ini nak melajah malu. Melajah Dini. Oh, ini bang melajah. Artinya ngiring kita mau melajah. Lo ngai kopi. Ngai bubuk. Bubuh itu misi. Bubuk ngorong-ngorong. Oh, katanya bubuh nasi nyan. Nang prakadang moto malu. Nih kene janji bete madaya. Iya. Setahunnya nih dia lakan lunas saja. Iya. Naut ide mau belajar lan ngasih di bakti maru di belajar. Bang luwung pejalan ini lunas saja di peseraman. Bang sing ada nih kene niki. Oh. Lan barang-barang nasi jari desa yang Semua sama. sakon bangsinya sampai dijang. Dumugin api sana api yang dijang sarengipun. Astagfirullah nih. Moga dimasuk lagi ya. Jadi segera demennya ratunya ratu istri nak ada istri nak dano jadi yang dan makengken jatuh nih uling jenis yang ayah ratu swanjero driki antos kamu bojok Jawa yang makin ratu swanjero apa bojok Jawa terus ampun genteng begitu kari cantik deh patut akeh aja pun angkel ngaru nunas usuran ngaru nunas baos dan ya nak sekali ya nunas tirta mai ke peseraman apa ben lantasnya jani bibi nanjak suut-suut tepragat ngajung dogen gaene mensiro mensane ajung dia de istri sane iring-iring peseraman nabi malih ka iring antuk ida yana bejo gitu kewala di tepengane jani bibi rasa warak tanpa ada bunga tane nganggo keto rasa yang lah kayun kelane jani apa temawanan keto liu penangkelane liu sisionin rauh mai ke seraman nona saja merekapin to kadang bibi subuh nepokin pedidi titi yang mantan merasa kenyal malih mau karyo wedang nak tangkil malih mau karyo teh kentan kan gak yang titi yang sangkaningnya kadang luwung dua bibine ngaturang ayah di peseraman do mawanan liu sisionya ke tangkil mai kan jasa punika makin apa bilang jadi cendengan ada dini oh ngeranang kayun kelan setade lia alih seperti sing ada kewala di depangannya jani dadi singsal apa temawanan gitu sakunapi ye bibi kadang sebeninga kengken rawas kelas semekan ni cening ayu oren ngalih bunga turung rauh kan ayang jani kan ditengahi subuh sing teguh yang dijel sampun lah harus bis bacang Yoswano bener sing ada bunga nangakah di ketika tunggu lagi bikin istri ngincangan yang parakan sebagai tangkel tuh kenyam oren ngale bunga nak muani tetau mai ke peseraman nak gaya apa ke jemane hah? Ampuro di tiang apa ampuro? Dan becek na gendan becek saranya ini? Ampuro di tiang sarang kali ke taman makin boleh nuduk tiko mau tadi atau manuduk nih di jabakat di koreng taman tau
Ratu dah istri. Ah. Uning yang tiga niki. Nyedo. Niki. Ah? Uning tiga. Tawang bibi? Ning yang ngomong apa uning tiga? Pak Supatmo. Woi. Ih, ya kita Pak Supatmo. Segera sira dados nih. To bien benangnya paling tawang lo. Paling tawang to nelandong to. Patuh petuling siwat masih. Ane di tengah tawang. Tawang. Nyen. Yo saji pujano. Gratis. Oh kanton bersidang makin. Kakek nak kan Kanton sidang. bersidang tuh. Bersidang hujan to nempel. Kau Kan yang malah jepos kan nak jam tugasnya rada sekar. tidak awak ngurus Niki wentan para kadrau tangkil. Kal ide jam tulung tuh. Oh yo rengan meneh. Niki kemang apa? Nak kuda. Kena injak piana. Menek. Jam menek. Ah. Jok nempel to munyi nemenek. Cuma batas bebek. Nenda jam tugasnya rada sekar. Niken ke jam menek sekar. Oh ngale bunga meneh. Doi apa lo Rena? Singidang ya. Mana ngidang? Sama lo nyidang. Ke dijogen. Ke di beten. Pamakasi dewo dan cening ayu. Nih jani ibu metakon kampin ragani dewo nih. Senda di dewo mekebangan. Kengken raos ibu nenek sebuah liwat-liwat. Iraga dadi nalu. Wang melah ngabuk kebajangan. Tunen ibu dewo ngale sekar. Kemudian nak muani maya apa kepeseraman. Nak kengken tunuke. Hah? Sing resep dewa kapening raos ibune. Ibu, nona seluruh matur sisip ditya. Iwang gumanti ditya. Kewanten. Pinunas tityang sampun nang riyen ibu mengapami dukerek tityang ditya. Menoren ngale bunga sing aku nak muanit abang nama itu. Nyen sing salah tapi nyen sing gedek tiketone. Mangga na ibu pawikan. Laki lanang saniring ang tityang tangker yang ligay ibu ni. Dumanti wandah putran tadong jagat iri kering bertemuan ibu. Tedong jagat. Iya. Tidak. Oh Gusti Mantul Tijang. sisip tijang. Tanpa samandane yukti tijang arawin beriki kepeseraman. Tijang Raden Wirijaya saking puri kerdebuane tijang. Ning kedo ya bat ibu nenek Dan jadi. waktu Kagiat saja ibu ning. Bukan nadak saroi dewa tangkil marekapin ning ibu ini di peseraman. Mire badile lakar rasang dewa ya tertunas dewa marekapin ning ibu. Dewa mawanan dewa nadak saro mai tangkil ke peseraman. Nih parak-parakan dewa nih. Ade moglong-moglong ketu adi. Undang penangkil tadi kapunika. Iya. Oh, Mangga. Siki Ya. jadi nunas aja. Kale nunas Tamu. tamu. Yang ketiga yang boleh adalah anak istri. Terus terang. Tetelu perjalanan dewa nih mai ke peseraman. Apa kan? Apa sih ki dewa lakar nunas saja. Iya. Dadua dewa lakar ngale rabi. Nek tetelu lakar nunas tambo ketu. Ya. Sane pinake undang mana tijang. Benar? Wantah nunas saja. Tiosan ring punika nunas tambah. Tiosan ring punika Terus tiosan. Nunas. nunas. Nunas Nunas tapi itu. apa? Aja nasi. Nunas nasi. Hah? Oh, pengamuk. Sodang harga. Yang bata wentan Nunas. wentan. Nunas apa? Nunas Wena kira bijo matur tuh. Makin lumut matur ke nak liksir tapi matur ke niki. Ini penyeruani mongke gajane. Ampun sekan. Oh jadi Tijang canja nunas na istri rapi lagi. gitu kan. Rapi beda. Rapi. Kan perlu kau korewa kan. Musuh sarang tiga. Can kayu belah. Musuh sarang tiga. Nebling dua orang ampun ngkawin. Nelit ampun merabian. Niki kena dulu. Wow. Sekan dewa kan utruni. Jangan tiang nunas tambah. Sarang kencan nunas saja. Iki. Nunas saja. Benjangan yang sapon yang mengirim pamit. Oh tiang nunas nike. Alah. Jaga orang jauhin duni kengket.
malu ah. kelat dahen kene bodoh. Inggih yen wadah kangkat nggih. Ini kamu ngapa ngedeh aja masih ngedeh Itu ada penyeruan dua nih, cek anak si anak Kini sandung Cang sisan pilih Cang sisan pilih Nih bangga cang nyak benih 14 tahun jana. Woi Aduh bahkan kurang Hei, itu. Ada jangan polos itu. dagang jamu bodoh taruh triple itu aku kurang lama tadi kerupuk ya. Woi Jana muda Mungkin Pasti Lu gitu perawan Jeneng bagus sih dewo. Inggih. Iyan keto jadi tujuan dewo nih teko main tangkil ke pesrama mau tamu pesan kewale ampura yang ibu unuk gede lakar nyuang pianak ibu yang jelagannya saja ibu ngisian kewale kena yang sing tawang ibu jadi ibu lakar matakon mana ning titiang ibu doi dewo takut doi dewo jejak nih jani ibu matakon marakapin ning dewo ada kayu nih dewo nih Tiang wenten nih kan. Bodoh. sana praga Bo mulai bani bo mulai galak terlalu Bo mulai galak bernafsu. kena sana kening kayun jangan mirip Ibu, dados nadak sarep pisan. nak kita aja pinunas deni dewone dong Keselengagan ku mati mana titiang. ning nak cukup pantas si dewa si dewa sebuah dhuwur Titiang, kadang sebuah slide tiba nu yusan di dewone titiang nenten kayak biang saring nih kan ada sih tadi ngawang-ngawang nak ingat jadi dewa ning dewa takut dewa jejak ibu nak sayang pada kapening dewa ning Ibu ampura yang pisan, titiang ibu. engken Titiang enten purun nula. Oh Jana apa becek Gede pukul lah Gede pukul lah Nentan purun nula penyam di dewone manis saja amongken di dewa ngajang madu aduh Aimer patah cerai ibune engken manis gulone Giring gelisnya angkutan tahan Yen wadah kangkat pelungsur tiang nawit rainannya makin jam panjang. dinane jani lah kerjuang dewa Lunas saja dungu. oh lunas saja Yang sampul di jam poli aja. Benjengan yang sampul wenten si di. dewa kita masih jeneng ayu rasa ngayu bahagia kayu nih murni mapan idewo nya adung jegek kelawaning bagus yen singkat ngelah calon mantu bukokin alap bagus potongannya luwung putran gelah masih gitu jegek listu ayu Di jalan aku ya mbak nah ketepian apa keluanan Nawagang tiang tuh nawagang tiang. engken Ida jago kencan tuh. lakar ngerabi Nge. me ada Yang kayu salah ngireng ida. Nen malu udah ngiring Ini nak melajah malu belajar dini Oh, ini bang melajah Artinya ngiring, nongol kita melajah melajah, Lo ngai kopi Oh, ngai bubuk ubuh itu misi Bubuk ngorong-ngorong oh kadang buku nasi nyan nang pragadang moto malu nih kene jani bete madaya Iya. setone ni dia lakan una saja Iya. ngawet ide mau belajar lan ngasih di bakti maru di belajar bang luwung perjalanan ini una saja di peseraman bang sing ada nih kene nih Oh lan barang-barang nasi jari desa yang Semua sama sampun persinya sampai di tiang. Dumugi apisan api yang tiang sarengin pun. astagfirullah nih Mau gede masuk lagi kan? Mulukan, mun mulukan Giring
Agung, Kengken ati. iya ning dadas pinunas dia. Lilaan kayunanmu, sampunanmu, setata sungsut reng pikayun. Iya ningmu, setata sedih kadipuniki. Mangdan nenenten, kantosmu, sungkan riki reng puri. Ati. Suk semua pesanmu nampenin buka teri dewon. Nyen menanak itu sing sepat ati. Yen dia mau dedetika dia rasa dukito nene di penin rakan moke. Ida ibli agung sungkan. Turmaning kayang jani dekonen prasido kenak adi. Mo agung, iya ning dadas pinunas dia. Dumugi jai beli, Raben titian, lungo mereka ngeruru tamu. Dumadak dumade, sangkane paswe candi dasang yang widi. Presida ida ngomolehan tamu, lama kane ida ibeli, Raben mo. Presida ida digeles kenat mo, egaran kayun mo kebo aku. Suk semua pesan mo adi. Nunas lu berarti tiang ibu. Jeneng mantu, sayang begitu. Titiang ibu. Disubane kayun-kayun ibu, rasa sing pocol ibu ngelaman dunan ibu jeneng. Pangkene sepeni, paras paros selunglung sebayan tak ke dewa mo ipa. Jelek lawan melapang sida dewa sing lakar mepasah anangon ibu mantu. Suoda mundoy dewa mo terangisa. Nebiri bang tuasan cida karman ibu. Podan pragat ban ibu naur dini di jagati. Awinan buka kene ngemasin rapi ni dewa ni depan mengkas. Ini Paman Wardo. Rasa sing bang rasti diglarang ida sang yang pramekawi. Ini Pangsida digelis nyen putran gelah muali. Dormane mau pikole apa ni apiang gelah. Sida mau pikole nuna sang putran gelah tapo. mangkin pikayun pelungu cokor dewa satu kang sampun asase hidalungo maka kalik Tuah benang paman. Makin Ia nale di pewandangan pantasnya putran gelah sugo muali mai kepuri. Jadi kene. Cihna yang pesan bakten pamannya marap kapinang gelah. Pamekas marap kapinang purine dini di mertobuan. Lauta dot uri lampah pemargen putran gelah. iya nasa punika ratu bakung biang nyadia citia sekari citia maurip ratu bakung iya nasa punika citia ngeriyinin lungsur mau pamit mang boleh mau peorahan ringan kepatihan titiang ibu. Pengantin ini sange wale paman. Dia pesan paman berjalan pendidikan. Ada mau patin elenan banyak gelah. Kiwa kelawan tengan gelah. Ajak atap pangsida di geles muali. Gelah kelawan mantan gelah ini dipuri. Lakar geras di tiang kepo raja nabi. ini tubuh aku tidak lungsur mau pamit Lautang menjalan pamlam lah. Nih malah macam. Main geras di dipuri ya. Ini nggak sapu nikah. Titiang Ini panjang ibu ras agam. titi Mbak agam. jalan. Ratu biaku. Dongeng sampun asasi beli wenten riki. Iyan dia mau dikira sebaktin di tiang rilili beli. Minap du wenten kirang beli.
keuangan makin beliang ayu bahagia bisa lagi. Api sani ke abdi yang beli situ kedagingan. Kewanten yang kadi puniki kelebihan jadi kiring pas ramah lagi. Jangan beli maki dilakar mabalik ke puri lagi. Nabi mada daging mana yang beli. Risa sukat beli wenten ini kiring pesrama nuna saja rilingi dan akiling sir. Sayang bunga gumanti mana yang beli aku. Kewanten dua enang bisa ketambah nanti dia. Di dayang singakin. Lintangan not bulakane menyanding gunung. Lintangan not bulakane menyanding gunung. Di sisine bama daging sarwa asri. Di sisine bama daging sarwa asri. Kembangan soka sunyi ini menyanding telangi peluk amunnya biksu bine. Racun wago. Ampura di diang. Ampura bisa. Nih, Para kan duenya apa yang dijemput. iya Pol. Dia orang lunas busan. Tapi wau di diang ngorengnya kenten goreng tawang, yen mo. Sampun kenten jam-jaman minyak. Mana apa kok? Ampun keniko, ampun ngawen di diang raipun. Aduh kicil aku tuh. Kini amun diolas. Oh, iya dia Pol. Orang gelah hati di. Oh kenten. Sampun iki hadiah. Manut bisa mandi dan kilingsir ibun beli Ini sapon anda puanangan asa sih pada sida mapi kuleh tan mapi kuleh mana muali beli kepuri apa ide beli suaka bisa Ngongkek aja nih. iya mana mungkin main aku orang apal ya ini Aku aku belum taluh rado, hilang taluh dia rado. dah dua salah halo kalau apa Taluh siap. oh kalau siap Udah nih pun. ajak marah iya keluar di apel lagi sengaja kita benar Makan tak pingsan. kira Dia ngiringan pemarkan bene ke puri sapun ikan. wadah patut bisa nanti siapa nabi Urun matur yang lingi ibun dia. kemudian dan Ini beli. ya di Dewa Tanpuran matur bang yang beli sana matur itu Iya ning gumandi tulus wecan ring sikian tipian. Didiang gumandi ngiring yang kayun bini. Kewandan ngiring santang keling dan akeling serien. Mangda puput gumandi babawa sani beli. ini Durus beli. kalau pakai apel nih nggak koyo saya dengar